fiti ani asese ne din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Mamo akwaba eba to my GHSO nana ama obuswa enemy day na sabre training issues abeto jano and amede ebesomo ebusian for 2 weeks now no I also for penny our da enlightened church gathering ano pastor prophet Sherphered Bushiru and ne yere Mary Mrs. Mary Bushiru one more ewa police if I catch it say one more ensem akopiemu ewa Pretoria magistrate court efa money laundering issue be near BMSO fraudulent activities and one artist ekekako South Africa 40 kemu rand 150 million rand na ni niemu no just ensem no enia dania mate say hwehwemu ekoso efa ensem no point be eba bonten a efa papa yi oyo for penny ehom na mobeka ya me de betu menim say court etna ensem no so mo ye court proceedings no ebeto just say ne passport awokra I know ema ne kwan ma ne etna South Africa kra no ye passport just wajimu mienu ba kwa ye visitors passport na visitors visa na ba ko so ye permanent visa no ema ne kwan say wo betimi akọ e de aba ebribia opebia wo South Africa emamuna na de ma asem no ehun eyedin anase ye unbelievable and say wo bia nim senke wo so for penny no diplomatic passport and wo kra anunti se wo South Africa mu kra pa obetimi ewremu free a ehun hia se e be check no na se e be taking it through some process bi na so ni niam no se na no kra bia enim na the passport no just normal passport bi anya diplomatic one no emenkofo bia no wo mu aginity ni supporters bi tresan se na we so ewo mu bi so fa nka se nka no kra de won fa enye watade na just wo de ahye no na same way eba bonte dia fa we twantro for years near there na no ye jiwu dia ye den eyeye ebiemu nso no enhwemu ekoso no sai beto dwa se ensem no emu no cases na dey ato no so fraudulent activities na ebiemu nso no money laundering no witnesses a wo mu ewo ensem no atese na wo mutimi ekasa Edefa asem no hono wa fechre amante se ne djuma efoni bi echeche omu ebi sika se wo mo enko manu ntuma na se biem so no odi ehu atu ebi muso se de ebi sano afa ono sofo no hono no ma wo mo enchire mu enko emu tese enokre na wo mo mo fa entu dwa tese wo pei wo mo se na wo mo di enokre no ebe hinta ede afantiri nya eka ho ema ensem no eyehunya edefa ne ho na ensem no ekoso no do se na wo lawyer for bebra wo ma akodare ewo emransem a wo mu ejina ede amano na ni niam no na court no aye na dwen se bail pa de wo mu ema ni bie sanse ne ho nsem no ase akwere too critical se wo mu estro se wo mu ejana na se wo ma ne kwan ema bail no ebe mu a wan hwe kra na wo de nitua wo mu obi on fi South Africa de otimi ekonu kro me ye Malawi wonum ana se any other country a they say ye be pe de chakwa kra no ye nya no ntide hu be hia se emra na wafom ewo South Africa kro wonum no wo mu ne be di no ewo kro na eso a chese wonya fa hudie bia mfim ko si se case no wo maka na wo masi no pomasi brem na ni nia mu no eko na stone na ne supporters ene na dofo na safo mano dodo na ejire mu a wo mu bompa edem na bi kra show die hard fan say wo bi o tie obi echi denden dia nyame nia mu no betime dan echi ebi kra ka say wo mu mpa so kwa de wo mu nada ko si se wo sofo no ene ne yere no wo metimi efi a police fa ka cha ko wo mu fie akoda wo mu mpa so ansa na wo menya hoto e de ada kire se wo mu edom no pa na empaibo ene dey court etna ensem no so eye Pretoria magistrate court no wo mu ahye se wo sofo ne yere so wo mu etimi chia bill eye rand sika no 200,000 rands no ene biem so 20,000 ema wo mo me accomplices say ye chi wo mo eka wo no so wo mutimi chia kwa dia
na bill no asset e de mo etimi ekomufie na no kwasem omo gi bill no etum no pe na no lawyer for e pentem echia e de ema na nuntie nam so se si adai abeto da se eye prophet Sherphered Bushiru ene ne yere Mrs. Mary Bushiru wo metimi enya wontire edidi mu a wo tese wo mo etimi edi wo mani akire wo mu fia wo metimi ada wo mo ankasa wo mo empaso na ensemwe ebeto da tese court sorry e court rise or court land baby court judge o tin sem no so fa ne car tu ni car ko ni fie no South Africa fo bi ababonti se na eba ne sen asemwe wo mutimi egitum na nti South Africa emra ni adwuma na nti obi wo sika ye ntimi emfa South Africa emra eni na nti ka South Africa nipa na ensemwe abuba fa no ho money laundry sika pudo to say 150 million rand and ye ka say ye dey ato no so say sika no afa kwan bono so e dey run account wa say dey djuma ye kwan bono so nka ye South Africa nipa na tasemwe eto na nko media no kwa ama na kosa na enu nti se ye ntimi fe ni timamuni a ye dey na owoho so yo so for sika nti ye timi ema ne kwan na wo mu court na no mo ka say se no se na sifa tie no nti wo mu ema ni be we ba na se na ne de wo mo tena nkonya so no wo mo ema ni be nti wo mo nte ase ebi so ka say Debbie, woman can assassin na any musa because oyo so for and I yes the so for dear no I friend washa said wo ye juma no ache and e bia musuru ye no kra to nchen a wo japade bebre or businesses bebre wo no edi eda so and asafu so edi da so wo running na no so do sa no sika bebre be fam wa wo hwe ne flamboyant lifestyle live ne car sakesia a che say wo driving the keka ho na there's nowhere e be say sika bi say no ohun ne so penda because sika there o bi panty sa sika na de to no so ka na e ma case no eluki force be but in all the way no say eyasema ba eyemra kwan so ene de be fa ninti wo munya bote na emra wo mo emra ne show mo say ye judge for no wo muntimi ntra nsem no eso no wo munya hwehwemu entutu nyama yie na de be we kire no wo mu entimi enfama no nti say wo mo ka say so ye onye South Africa ni nkwanti na case abeto no so nti ye nchechire no dia na no jealousy kakra e na asset e o ma fa ne to eno do monta embo na etu ni emu no eyensempa e na abeto da elenti na safo ma wo mo do no ewia for any and say ade dey o metimi ahome san say wo mo so for peni no say ade ye jano so wotimi ekofie ekoje na home efifie ebe ye ni case no eno nti esempa no eno no wadwentre efa ho no bomodi an efa so me e comment section na bie mu so no follow ye in Twitter and your Instagram account at @tumagh_. Your Facebook so @tumagh. Na ama obusua enimidi na me ya doma ye besan edi hia bi makramu.